Hello mundina Sopi ulinau ti hozo si nabon sabin ni khupa kan bolovin tu lai inam sung yong ti da taute I khosung iveng sung I vet na hele mi hau ke ngai lut na khang ai ta na mi hau ke ngai lu mi hau vin mi Genthei don se ane talo khang chu pha dinga ide lo pe no chu mi hau bu kho sa Mi Genthei kho sa ding talo khangin ide lo pen to jong le hin phatawin thasit sit le jengin ibola Sopi nei lo ham iti ale I Genthei ji o na mi hau hi le chun Sopi na go le jong ngai poi mi na Sopi hi ding ho chu ama ho en ke hi chi kai e na pupa kai e na tupa kai e na chate kai e ai lo le na naute kai e ti khati ti chu nangin koi ni ham ti a do lo wa jong amo hi acham amo chama yong ki phung jing di hen in la ho Genthei te ding awang chu Sopi jong Genthei ha sat ni khoting le e ki thu pi ding e pan hu ding jong ki nei ji lo he in hi chi ji a chu I vet na le hau hong ngai ta en na hau hong ngai ta in I hau la bo Sopi loi la golong tampi ki ni je in hau na dinga chu ipi bol ngai jam iti ale service nei ngai sap hong hi angai ki ta en na sap hi na dinga chu ipi bol ngai jam iti ale lekha ha sim angai ki ta in ichi lekha sim mana chu sap aki thei ki po in na lekha ha isim ma sap hi dinga la mi zo si leisi chunga atam zo student hi win mi zo si sap kai di oi ta in la lekha ha simana he sap ti kai thei ki lo hi jinin eilam hil diu iti sap mu thei ham ai lo le iti service ji do thei ham ipi thei ham ti hi coaching center zaw hong ngai ki ta na coaching center a class zaw hong ngai ki ta hichima banga chun ki papi ta in ku ki cha te hong I khang to I ma chal ma jing win coaching center rong ki tu ta tampi ni ta win chule ki pa ki ta kha chu tunin kho in coaching center tampi la chun tunin kho in atha kha hong ki hong do kinin hi coaching center tha min chu pi ham til brilliant hub coaching center kiti het na chi na thip na gil sang ta neya ute ho in it's a brilliant hub coaching center an hong do ki tawin Sopi ule naute ho tunin kho a hi brilliant hub ma iti class ki bolding ham ai lo la fee structure iti ham ipp facilities ham ipt ham tio he igavet hom di wa in chule e ho chu ipha coaching center ho jong khi ana lui ho sanga hong ki pan tha hi ma zo si atha hi hoi su ke je hen na chi banga chun coaching center tampi o me jing jong le a hoi pen a pha pen e hil ding ozo ki tup na pen I ho lo ngai jin tunin khu in brilliant hub coaching center atha pe hong kyong do in atha hi na tudung zui ni chi brilliant hub coaching center oza pang ding ho jong hi well qualified a team chi a het na to ma chapang ho kha hin kil khojing skula oza pang ho chule coaching la le ho ai lo le ipham he na chi gil na sang ta nei ngin an bol do hi jenin khat ve tunia hi brilliant hub coaching center visit ika bol diu allocation ho ai in chule asunga facilities ipp ham ti ho hoi ta vet chil na anane ute ong apula pat achai ne ke ana ve din kan te me okay Sopi ulen raute ho brilliant hub amun hello ho dingin khatve allocation hi hoi tan kichi thenin nan vet saving cutting chulai hi lai anoi khu SBI bank tan na HDFC in chulai he ichi phele ga ho ga he thei pendinga chu DC lampi na laya he DC lampi chilang ha ekal to wale DC lampi omai in elite school chu kampo pi ai lo kangguya ho elite school hello koi ma lo dinga tan na DC lampi langa ega chi to wa hale langa right side langa ega ve na hale chla he elite school muna ha ke bol den in brilliant hub coaching center chuna la elite school in chla ya hi ega he diu khat chu kanau nu yong school ka ye kasana tum yong school ka ye hin elite school a hi to hi asungho brilliant hub coaching center sunga hi ipp ham itt ham room ho
ana ve khop muti ong ole ov okay ji elite school compound he in school compound anong lu na le ichilaya hi invet to la lai step ding okay step ma hoi ta a classroom sung ge khan vet sa du he ong step ma ko na hey lang ah chi pai din na slanga hi chi pai leo no me lang elen pai di okay selaya he last second room tiute selaya last second room hi selaya sung room ho chi bench ho desk ho ang kit selin whiteboard ho in bang room zong alinin comfortable technique guys mun dang banga bing thet thut pu in fresh air ho yong na kang gui ku kilen sunga dinga hui thing pen hung leng lut namun ong siga avia room su nal mo monge hichla ya he cho pen se hin ga akitu han lang oza khoi tha ta oza kit thit thet hon le khai hi le itiong ki het mo da na nunga ho dinga gul thang oza mel hoi ta gul thang jong omin gul thang ho dinga nunga mel hoi ta oza jong mai ke in brilliant hub coaching center hai na zaw ding ki buchi uti ong hello Sopi te ho kana sei ma bangin brilliant hub coaching center hung ki hon do chu amunta hoi ta location ho jong kain hil ta vin to hi brilliant hub coaching center sunga hi EPP umham EPP kizil na umding ham chule aphat ET ham chule EPP exam ha ki gut na thei ham pung izat za na ham chuting le offer ita bang ham ti hi mizo sin a het nom chu he in tu hin brilliant hub coaching institute for competitive examination chi chungtang thu a hin neu khat ho lim na hin bowling kating pai ta bula pat achai ni ge nen ngai ding ovin khan te men he chi brilliant hub coaching center hi ipi bola hung ki phut do ham ti le tu lai student mi tampi hi class 10 zo ai lo le 12 zo BA zo wa ai wanga bolding to di tham ding hello student tampi omta in 12 zo wa exam bol lo wa ai lo le jugali tham kun ai lo le BA zo wa ai wanga ipi exam ki bol ki lo thing dam ai lo ipi coaching in ki zaw hen lang hen le ki lo thing dam ti het lo ji khosung aveng sunga oma lo na ho tonga mi tampi om ta je na chu hi chi brilliant hub coaching center yung ki hong do he in it's a brilliant hub coaching center hin atup le adoi ipi competitive exam chu ipp ho he i the ham ti he iga vet ding wa chu SSC tulai ta e ho la dinga ki thang pena ki he SSC exam ho in chuting le banking langa in insurance langa in railway langa in chule eche ho se eche lowa adang exam tam pi jong bol the in echina dinga chu brilliant hub coaching center a hin hongza wale hoi ta oza hoi ta he na chi na thip na chi gil na nei ta exam pattern he ho elo le exam bol ding dan a hil exam iti bol di ham ti ho ki hil no ge ya he ichi lai brilliant hub coaching center ozo hen e hil diu he in to ichi brilliant hub coaching center hong khon do ti la hi je na chu GFC general foundation course tu to he umding he in ichi GFC course hi tu tha august date 18 ni khule hong ki panding hi ta je nin ichi ibola GFC se 23 ai hong ki bol gam etile ichi brilliant hub coaching center hi atha hi je na chu tampi ki bol hen nang le no pha pai ding hi je na chu imazo se foundation a hoi ngai zai hin zia chu brilliant hub coaching center hin GFC se 23 adinga he ahin koi good he in hoi ta foundation a hung ki pat diu basic nga ko na hoi ta hung chal to diu hi jena chu ABC a hung ki pat diu elo 1 2 3 ani ma pat ho ga he the dinga chu nursery a pat hung ki pat tu diu BAMA la ho lang ge hung kil diu he in hoi ta chi brilliant hub ma ozo ho in
abula pat he te na diu hi chalaya hi English medium kiti in ithiam khatna Sopi ul naute ho English pau thim lo ai lo le English ai hi lo le ka he thim the pui ti na wa le lung neu ding ai pui o zo ho hin English a jong hoi ta na hil the English ne he thim the lo wa hi yong le emi pa wa jong na he na te ding a hoi ta na hil the hi ti chu ka se in chu ting le he chi brilliant hub coaching center a hi phat bi hin ni na ki homin morning shift omin evening shift omin jingka lang hi punggu ma pat punggit ma khai 6 to 8:30 am in chule ni tha alang hi school ki khen lang pungthum 3 to 5:30 pm hung hi ding he chuting le ichi GFC course hi course duration hi 5 months hung hi ding in thanga sunga hi general foundation course hi hoi ta basic nga pa na hoi ta hung kil ding he thanga sung hung hi ding in chuting le ichi brilliant hub coaching center a zauna dinga hi ipi bol ngai ham til tampi bol ngai pui ichi registration hi zani se only 200 rupees registration na bola hele brilliant hub coaching center hi nong zau the hi chuting le mi zo si hin agial hi coaching ka zau no min ai lo le asum lang pang afi ti dam i zat hi dam ti mi tampi hum kinin ga veleu chun hilaya hi course fee 12,000 na sang som le sang ni kiti in haye eho ki ka eho zat le nam ki bang tisan ki bang hola sang som le sang ni zen ibola ibol diu ham offer ga bolo hitin itlaya 12,000 ki sun hi 10,000 hin khis utin sang ni offer ga bolo hitin itiam khatna khat ve pi kapi chai de hi ti o ma le sangi na ibol kit na lai diu ithiam khatna khat ve pi kapi zo pui ke api ngi ti o ma lewang chun khat ve pi sanga pi ding aban pi kit ting la sanga pi ding sang so ma ibol diu hi a fidan chun he thim the na wam offer hoi ta omin hi chi hi khat ve pi a fi hi da pi hi le 8,000 na ibol diu sangi na ibol diu khat ve pia wang ka pizo pun ni ve pi ngi ke en pi ngi na ti ale khat ve pia sanga na pi ding aban ting sanga na pi ale sang so mai bol de hi ti chu a course fee kaga se in ating le chi hoi ta kizilna hapta lunga hoi ta ke bolding athil bol chu hoi ta he thim the unam ai lo le improve inam ipinam thyo vet na dinga chu every Saturday si la mock test ke bol jing ding hi ti chu kaga se in chuting le eho he kaga se benum kha chu eho ku ki chanu ku ki chapa ho he maths lang hen esa samji win echi brilliant hub coaching center hi tu le ki chai lang ni le maths se subject dang hi loading maths se jong hi coaching hung ki bol ding in echi aphat to dung zu ya jong echi brilliant hub coaching center hong ho azo ho ama ho number jong kin peding hin ama ho to jong nan ki het ma the hi ti chu kan se in hi chi khat ve brief tanin khat ve hin se la kening kating brilliant hub coaching center hin tu a hon hi GFC general foundation course ongin hi chi hi shift ni omin morning shift evening shift hin jingka lang hi punggu ma pat 8:30 ge hung hi ding in ni tha lang hi pung thuma pat 5:30 ge hung hi ding hi ating le HGFC hi duration 5 months hung hi ding course fee hi 12,000 ki sun in hi zong le khat ve pi na pi hi le 8,000 hung hi ding ni ve na pi ke na pi hi la wang sun 10,000 hung hi ding hi registration ki bol na dinga hi tampi hi pu in sum 200 rupees bo lut ding hi so le hi offer hoi ta khat om kinin injo chun ka se hain chi discount hoi ta offer hoi ta khat ke bol hin chi chu ipiham iti a hele elite school ana kai khata sa pass out student hian lang ai lo le tua present student hian lang elite school ana kai khata po student chu offer hoi ta ke bol in he chuting le ahungal jam Sopi le naw boin ha asana gam le nam boi ji na ahungal jama in le lo ge na to na ding nei lo ho ahungal jam ki phot ho jong chu am ho jong offer hoi ta ke bole ti chu neu khat ka se en ichi GFC brilliant hub coaching center GFC course hi ong hlung ting
18 August ni le ke pandia tai ti chu ga se e Sopi ule nau te ho ta chanu ta chapa khang tha ho mo thim the I pu vin ji achu e ho hi hunung khum pi hu vin I mo thim sangun hi chi Brilliant Hub Coaching Center in Hungza von lang pha chum na zo si hung kila ovin lang I malam hin khuwa hoi te in malam salwa apangoitin hi ji chun hi chi Brilliant Hub Coaching Center in Hungza utin pha chum na zo si hung kila utin malama igam sung inam sung wa mi phachum ta ta hiu te ti chu achai na pena khan se in ong zau ding ho zo si best of luck kan bole